An pe abinyi boming. An pe abiye nyibo ming dok pa abiye kwanyo da kera na mo ke ken me bedu ka nyibo ming pala ming moy koma pa abiye anati activist. An activist obedo ngat maluenyo piloka da dok luenyo pituero padano. I am a cultural activist. I am a human rights activist. I am a human rights defender. I am a civic rights activist. So, in baby berkatemo mingimo mere koma chuli kenyo ni ana biberuka nyibone nyo ana lingo pa loge ye ini mete kitimo mingime ba chuli an pa biye. An pa biye daga biye rigo kwiji kono loke nyo fonyane uno winyane ni dogi ana keme kitiero payo a keme kitiero logada gin maraj umir ke waj ni raj gin na be umiro ke chwak ni be a chuli mugutie woro ma gititi mo ming gudugulu ming mo makonye bere pere eno wega wajeni ngat muni kon kere ke chware woro ba ki wek kon ruak tiene des timbe wek latin ni uruak tiene te des ming muni enini mar no riega nyoli be dok pege ye ki riega me kwan bene pege ye ni elido ming mar raj lo weng to my bet ki riega nyoli kit me kwano bet pege bebene tie ento man ini pege ki riega nyoli ay riega mete des nyu riega me kwan bene pege le wi pe kom ki en la mi ngat ma pe ko ngat ma pe ngeyo ping twie tek mo dok pe bilwor le wi konen mugu mege me mwa piera bichel mwa piera bier chero ka bangeno i Afrika kuja beru ka belle ke lutino we mugu mego mo mano kume ki bel no bloke ke mo kan kuja kume ki bel u loke ke mo ma kume be roi chero como ngera mo come bete como yom ento biro kan por tino ne kono ngo kwene miro ni duk chalo en latin mugu por tino ni wale ba chuli penge kuni chero wogo ma ye nyeri ki ye ngwinyi we otu yi o wenka wen ento biro kalago wi ni indong penge le ba chuli win kon kin menge petie ka mo ilobo kany ma obi bedo be lo gang East or West, home is the best. Ento man in kono ke chweli wago suru refrigi pe uria yela nyo kwani no yo mo me bino wago ento dong in tawni omire lakke dong togi ben dong bichak dong yero wa jumati gang kuja unyo nen gi chalo baba unyo chagi unyo chet kapora baba ni mo kuno kitij malaya ni mo ichet merka fonyo tiu ichet ka tiu malaya ni mo kitiu malaya mingi mo mameni mama laya ni ufunyi kere imir ni chet ka timo malaya kin lutena ubelu we kwida ni an kon ngo por tino kitima baba kimiu ene upongi koma achuli manu ba ko nyige ubien wa kono chak kwa mabeyo chak bedu responsible achuli wajeni la chan la tien pa la chan bedu mariek la tien pa la chan bedu mariek bedu makwiri la tien mo don chan bedu makwiri bedu mariek timo kin me konyo man in oya America i chao donye drug ichago maro ta jai ichago tik buke ki cocaine ichago maro kon non-stop ngo chweli wane mero ke maro jai ki tik ki cocaine tuero lago kwa padam kun dano gang kuja tiki pero madua ta Afrika eto indo o wago kan ichaga baba mugu mechago buke ki cocaine
me chako maro jai, me chako bedo la mer, pingo no peche rilare o to mai moro kode. Faking lifestyle mugu me miu. Lupok tuo, ma kongi pera. Aki Afrika, cheru poko tuo ko matek. Wako, aki wako, kunoti ki chware, biro i Afrika. Buru ke cho kan kwide locho ko weng. Chao buru ke cho ki entebe kwene. Unyo mugo chako buru ke cho Dubai mapate, udonyi Nigeria mapate, udonyi Uganda mapate, Kenya mapate, Tanzania mapate. Kwa miu eni chweli ke de kwene mono. Pingo pedong ininong la cho mo mabe nyo achiel mo nyo me ko kede ket la get ichak bedu responsible wek dano wori wek loba chuli wori loyo tim miu mugu me bedu kapora baba me bedu kapora kwa me miu culture mugu me miu ni culture pamono kira ini tim ni ning will never fit the society of Africans, will never fit the society of one machala chuli nyo one machala duo pien one machala duo kachel kia chuli we are so decent. We are so decent. Ming pewa nyibo one machala duo nyo wana chuli ming pewa nyibo kien mawa dek loyo ene dong ming Portino Kikwoman metimo malaya ni no pege iya chuli ngun mono ka ugemine utimo ki wako pingo tika chwale ne bodano wa gang kuja utika chwale da bodano wa Uganda pingo dano charo an Daniel Soka paya bigiro logada kanoni madung petwer niang abi yero ga yera kileba chuli manote organic leba chuli mati organic en muni magang chan kikume pien a chuli mo kene ke yero ki ubifonye mabe kiyeto ko mabe kilan no kindar mabe weri ugik timo malaya muni mamiene ufonye kere nego kamini ufonye ki malaya pe bet ka tutte me recruiting lutino padano weng medonyo i malaya nyo timo bo ucher tim malaya ne kimeni kikaga wukuno nyuki gang wukuno ming pe wan mo binyi bo ya chuli weng dok an macharu Daniel Soka pe abi par kono ini tiki chenne nyo kono pe ki chente kono tiki gweng ni goge nyo pe ki gweng nyo kono itiki ngo nyo itiki ngo an pa bi pare ka ini tika beru ka nyibo ming ya chuli ana bi yiri kumi a yiri mabe pin lutino ni bedong pe miyo tambori dano weng pe gitika mita so wandong chalo activists unyo luluen petwero padano unyo pe culture mamekwa pin wan machala chuli culture mamekwa ene yuekawa ene idewa chi ene mier bin ki style culture ni moni kono ke America kono ke Europe unyo kono ke kwene unyo akere ke Australia unyo akere ke kwene ni ini bin kere unyo chet kere gang fuja me ber ka nyeno luteno wa unyo be balo culture mamekwa wan pewa biye one machalo cultural activist wabi yiri wabi fonyi wabi lani wek mingi ni wa exposing o mabe pe no nyibo mingi la bonne kite mingi mugutie bot tutwale bot luteno pakuro me rilanen dano chala Ayaa Irene gi jo mij gi lu ming mo pange kor ke nywale gi nini ke nywale gi type ming mo marong ming mo papela nen muni ma nye Onek ki ching chao bien ka kwa ngwenye por Facebook ni kwa ngwenye por Onek an foratika ke me yero aya ke ken fut ki jo gi ma ming magitaw ni gen gi toero pero a chuli wen wengi pindar chala Ayaa Irene tawne ka NT ma yuek unyo kono ke ngeya social media chidong itwer pero achuli weng ingwin chete well tawen nen chala ipiro achuli weng ingwin chete so aya ini bi jenye bort achuli muguma ming mapegi ngeyo ping ento ka polo bot an Daniel Soka ma ngene dok pe aki gang me ming in pe birwaro
an ing'unyi pebi rwako an ing'unyi umiru jo inu ma mingi utemeni wake ineno ko wachwale missionary ki chiero ki ngoro dago ne wai wika vurune missionary mo a chuli bana doke mo ki America ka doko bino en jo aye beno gamo ki wika ki airport chwale wa gange kirngage ka doko chero buru ki dago pa jo doke wika vur pa jo Pin jenye ming pa jo gini wan pa wa binyibo. Jenye ming pa Ayaa Irene gini wan pa wa binyibo. La kuri style muni mano ini no mere karwako as refugee kun bene meni kong unego dano ka weko no favor buri me chero wako. Tiyan ki police me Uganda ne ki chielo dano maroma bichiel iba pa meni endo tiyo ki excuse eni ki this guys eni me gena o this guys ni endo korongo quantity kamaraj kinga eno tiyo kere me chero wako kumbedi dong uti Ireland eno utawoni ka uti Ireland ngwin chetwu ni we actually donye pe actually weng donye ngwin chetwu ucheri ukwek ngwin chetwu ni bora actually maminge Ento ka wana choli mugma winyo do chwalo chet wako male wachoni peo bi kwe ngwin wu ki bedo Ireland wuni bodano unek kapuri pe kapka imirne ya loko ngwinyi mabe chi nermo do koy tema atamo ni la mero ya ki yat pa meni foot pa ma pura a exposing ka foot knock chi ini mette ki roga unek entie umien Ayaa Irene teme me roka chi biniang bad news uberengo pien an po le pa yili ba ka ya bene pe cha kwero ngwenye ikoma ucha kwero ngwenye gen ki jo uno kono pa yilo gi pien an be no be pa ngewo gi ento guteme ne geroga ine kere go maro kere majwe so unek in ka politika mette ke kwero ngwinyi this should be a last warning pin loka yat ka menini foot pe romo YouTube mabe abi tiro mukene do mukene ma kanne chi abi tiro weng chi unek wun ka chel ki jo mij gini ubi noni pe binyo meke achuli mo keken Ayaa ini biga koko kilu nini ibiga koko kilu nini ba ya dok ibiga koko kilaji otini pien wangiyo ni ka ubini media tamani Ayaa gin mania kuna ming mo matero top tichimer me laji wika vuru stupid jeans weak jeans Iti dano machok mwaka piera dek ke wiye ento furiti lai ot ne in dago nyo ina nyaka wot pa nga juli nyo kono ki chwele ki wot charo eno ni bi chwele kere ganga yes a chwele mo kene tie mariek magi kwo makwiri mabe magi di decent pegi yelo dano be pegi nyono tien dano weko be pegi nyono tien gi ini winyi ne eno mo ke yeru gi I winyi ne eno mo Daniel Soka Uloke kumgi antia chuli mukene makit in iwane ana loke kumgi patwerlo piera ngeu begi piera ngeu ni gikwo a decent life very decent life patwer yergi be patwer ngamu doke kumgi They live a very responsible life. Inoni lutiano gibe peka yerodano, lutiano gibe peka yelodano, lutiano padano, lutiano gibe peka lwenyi komdano. Eto man jo gi gen keda yagi ki unek gi. Mamien gibe unego dano ki biyali kam. Uweko ki yelodano lok me roma mega weko ki yelodano abichiel. Kimudugu ibaba miene. Ene gutiyu ki excuse enuni. Me chero wako Ireland
Come dongo o wa irilan gimer gi kwek ngwin gi wen ko ma chuli wen gi dan ngwin gi charo ngwin go ja ngwin chuli mo bien ka ma gwen so hun obi rwago a chuli mu ma minge ngwin cheru ni DJ Joe Mitch itwana chikari mo ko inero kidan te jogin awe dan manen te jogin e peto arbe dan maria pien wa minge tu ne ne o ki wo ki ruke wa ki time tu ne ne ngat eni ming ngat eni pe ki ya ko mai ken wi itu ne minge o ni DJ kuni tia chikari ya ka obiru chako jenye kuke ni en kuni kwan la pok chai waitress i hotel Pebet ka jenye ka ngechi mo peke dori gang kwan la kuni jenye ming en social media popularities in pechueli ka mo maktit matek bet kika ngom get oti betigin manchime Ewa pe bira kweko ngwinyi in social media. Ni ando koro atie admin me Facebook group nyo me WhatsApp group chido ibine ne kweko ngwinyi koma. Chere kwek ngwinyi kacha bodlu ming. Which money any mentality me baon kwon ka bi ke uyoni. Chwal we charo gang mukono. Pe to er kweko ngwinyi de gola pa choli weng. Tuan la ming. Tuan ming ma konyu peke.